Murakaza neza abanyarwanda ndetse n'inshuti zacu, tukaba tugenda tubagezaho ibintu bitandukanye. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho urutonde rw'abanyamakuru bakunzwe mu Rwanda mu 2020. Tukaba mugiye kurugezwaho na Dizo Rwanda ndetse na Shemsi, aho tugiye kubagerebera hamwe mu by'ukuri abanyamakuru twavuga ko babaye icyitegererezo uyu mwaka wa 2020 bakunzwe cyane mu baturage. Tukaba tugushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel ya Dizo Rwanda, aho agenda gushyiraho utuntu tugiye dutandukanye, haba amakuru, lyrics n'utuntu tugiye dutandukanye twiza cyane. Esanga rero ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga Gentil Gedeon, ngira ngo abantu benshi muramuzi kuko numwe mu naribonye z'abanyamakuru hano mu Rwanda, cyane cyane mu biganiro bitandukanye, cyane cyane ibiganiro by'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Uyu munyamakuru rero akunzwe n'abantu benshi batari bato kuko akora kuri radio ikunzwe cyane hano mu gihugu cyacu, ndetse mvuyikana ahantu henshi Keti Radio, aho akora ibiganiro bikunzwe nk'inyanja twogamo ndetse na boda to boda. Uyu munyamakuru rero akurikirwa n'abantu benshi cyane, ndetse no ku rubuga rwe rwa Instagram ni umwe mu banyamakuru bakurikirwa cyane mu gihugu cyacu. Ku mwanya wa 9 turasanga umunyamakuru uzwi nka Rusakara Jean Claude ukora kuri Keti Radio, akaba akora mu kiganiro cya mu gitondo gikunzwe cyane cya Burakeye, ndetse akaba akora n'ikindi kiganiro cyitwa Urukumbuzi ku wa gatandatu. Umwe mu banyamakuru bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, agenda akora ibiganiro bigakurikirwa na benshi, bikaba bigaragarizwa n'urukundo agenda yerekwa n'abamukurikira b'abaturage, haba bahamagara kuri radio ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye agenda ajyamo. Rusakara Jean Claude nawe rero twaba twamushyira ku rutonde mu by'ukuri rw'abanyamakuru bakunzwe hano mu Rwanda mu mwaka wa 2020. Anga rero mu banyamakuru bakunzwe cyane turaza kuhasanga Philip Tanga ku mwanya wa 8. Philip Tanga rero ni umunyamakuru ukunzwe n'abantu benshi cyane, ngira ngo abenshi bamukunze agikora ku Isango, bayakoraga kuri radio Isango Star ndetse no kuri televiziyo, cyane cyane mu kiganiro cyitwa Isango na Muzika. Uyu musore rero yaje gukundwa n'abantu benshi cyane batari bato, ndetse aza no kwagura imbago ze mu gukundwa ubwo yinjiraga mu muziki, akagenda akorana indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye bakunzwe mu gihugu cyacu, ndetse aza no guhindura aho yakoreraga, ubwo akaba ari gukora kuri televiziyo yitwa Sibo TV. Mwanya wa 7 turahasanga umunyamakuru Nyirarukundo Savera ukora ikiganiro gikunzwe cyane cya makuru kimwe n'amakuru, afatanya n'undi munyamakuru bita Jean Daniel Sindayiga cyangwa se GDS. Nyirarukundo Savera nawe no mu banyamakuru bakuzwe hano mu Rwanda, dore ko yigaruriye abenshi mu bagore cyane, bakaba bamukunda ijwi rye, dore ko kuri TikTok akunda kwiganwa cyane, agenda akora ibintu bishekeje cyane cyangwa se akagira amagambo meza cyane. Ni umwe mu banyamakuru mu by'ukuri bigaragara ko bamaze kwigarurira abafana benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba akora kuri Radio Rwanda ya RBA. Esanga rero ku mwanya wa 6 turaza kuhasanga Bakti, ngira ngo abantu benshi muramuzi cyane, ushobora kuba utamuzi mu itangazamakuru ariko ukaba umuzi ko ari umuraperi ukomeye cyane mu gihugu cyacu. Bakti rero atangira umwuga w'itangazamakuru atangire kuri televiziyo yitwa Family TV ikorera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho yakoraga ikiganiro cyitwa East African Connection cyakorwaga muri rurimi rw'igiswahili cy'imyidagaduro, ndetse kikaza gukurikirwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Umusore rero akurikirwa n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse yaje no gushinga televiziyo ye ikorera kuri internet yitwa Afrimax. Iyi televiziyo ye rero ikunzwe n'abantu benshi cyane batari bakikora ibiganiro byinshi igenda ikora bitandukanye bijyanye n'imyidagaduro ndetse n'ibindi byo gutungura abantu, gusangiza abantu ubuzima busanzwe bw'abantu, ndetse no kugenda ajya ahantu hatinyitse nko mu bapfumu, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munyamakuru ndetse akaba n'umuhanzi yaje kwigarurira imitima y'abantu benshi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wa 5 turasanga umunyamakuru kazi, akaba MC, akaba DJ, akaba mu by'ukuri ni byinshi cyane akora, nta wundi akaba ari Anita Pendo, akaba ari umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cya leta cyangwa se RBA, akaba ari umwe mu banyamakuru cyane benshi bakunda cyane, benshi bazi mu bijyanye n'imyidagaduro hano mu Rwanda, dore ko yakoze mu bintu byinshi, haba muri za Guma Guma n'ibikorwa byinshi cyane abantu bamuzo. Akaba ari umwe mu banyamakuru mu by'ukuri bakunzwe mu Rwanda uyu mwaka wa 2020, akaba n'imindi myaka isanzwe yarabaye ari umunyamakuru mu by'ukuri ukunzwe muri rusange. Anita Pendo nta wakana ko ari umwe mu banyamakuru bakunzwe hano mu Rwanda mu mwaka wa 2020, ndetse n'ibindi bihe bigiye bitandukanye. Ari umunyamakuru mu by'ukuri ufite udushya twinshi cyane, tukaba twagenda tumwifuriza kugenda azamuka mu byo akora byose. Anga rero ku mwanya wa 4 turaza kuhasanga Gerard Mbabazi, ngira ngo abantu benshi muramuzi cyane kuko akorera igitangazamakuru cya leta muri RBA. Uyu musore rero yaje kumenyekana ubwo yakoraga kuri Magic FM akora ibiganiro by'imyidagaduro, ndetse aza kuzamuka ajya no kuri Radio Rwanda, ndetse kuri ubu ngubu akaba akora no kuri televiziyo y'igihugu mu kiganiro cyitwa Zoom gicaho
buri mugoroba ku wa gatatu ndetse no ku wa gatandatu. Uyu musore rero yaje gukundwa n'abantu benshi cyane kubera ibyo biganiro akora, cyane cyane Zoom In yaje kumuzamura muri uyu mwaka wa 2020, dore ko akora ikiganiro agenda aganira n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye nk'abapolitisiye, abantu b'abasitari, ndetse bakagenda bamusangiza ubuzima bagiye banyuramo ndetse n'ubwo banyuramo ubu ngubu, batanga n'inama zigiye zitandukanye. Umunyamakuru rero ari mu bahanzi bazamutse cyane ndetse bakaba bakunzwe muri uyu mwaka wa 2020 kubw'ibikorwa bye agenda akora kandi ashyiramo umuhate mwinshi cyane. Ku mwanya wa gatatu turasanga umunyamakuru David Bayingana avuga amakuru y'imikino kuri Radio BB Umwezi FM. Bikaba bivuga ko ari umwe mu bayitangije, aho B hagarariye ngo Bayingana ariko benshi bagenda bavuga. Nawe ni umwe mu banyamakuru bazwi cyane mu Rwanda kandi bakunzwe mu bijyanye n'amakuru y'imikino kabisa. Akaba ari umwe mu bahanzi bagenda bakora n'ibikorwa bitandukanye, akunda kuba MC mu birori bitandukanye bya siporo, haba nko gufungura amastade ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ntabakana ko David Bayingana ari umwe mu bahanzi mu by'ukuri bazwi cyane kandi bakunzwe mu Rwanda. Ahangaha rero ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga Bienvenue Damtos. Ngira ngo abantu benshi cyane muramuzi nk'abantu bakunda amakuru, ni umwe mu banyamakuru bakomeye cyane ndetse bazi gusoma amakuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba akorera kuri televiziyo y'u Rwanda. Uyu munyamakuru rero yaje gukundwa n'abantu benshi cyane batari bake kubw'uburyo avuga, asoma amakuru neza, ku buryo yambara neza, ndetse abantu benshi bakaba bavuga ko ari bogari. Uyu musore rero ukunzwe n'abantu batari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umwaka ushize wa 2019 yaje gutwara igihembo cy'umunyamakuru w'umwaka, ndetse bikaba biri likely ko ashobora kuza kukisubiza muri uyu mwaka wa 2020 kubw'uburyo akomeje kwitwara neza mu banyamakuru bose bo mu Rwanda. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abantu batari bake. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyamakuru uzwi cyane mu biganiro bya documentaire wo nta wundi ni Ismail Mwanafunzi. Ubu ngubu bakaba akora kuri RBA, ikinyamakuru cya leta, aho mwamumenye mu biganiro byamamaye cyane nka Isango Sobanukirwa. Umwanya wa mbere rero akaba ariho yicaye mu banyamakuru bakunzwe cyane, dore ko yahise ahabwa n'umwanya ukomeye muri RBA, aho avuga amakuru rimwe na rimwe ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye bya leta byibanda ku buzima ndetse n'impanuro zitandukanye. Mwakoze cyane rero kubana natwe muri iyi video. Kora subscribe aho ngaho umunsi kugira ngo uzabashe kubona n'izindi video zigiye zitandukanye z'ibyegeranyo byinshi kandi byiza tugenda tubategura aha ngaha. Kora subscribe rero kuri channel ya Shemusi iraho umunsi, muraza kuyibona aho ngaho muri description, ugende nawe bayagutegura utuntu twiza tugiye dutandukanye. Mwakoze kubana natwe rero, ciao ciao.